Kagitano kaure ni minista wa kigina ndene thirikari gavana Kawira Mwangaza no Monica Kathono na achumirite na kutetera abitha murungamiri kigina gya kansa Meru Jedel Muturi akiuga Jedel no kama kirena arema gutariria mantu ureza karia kiaria. Kathono augite Mount Kenya Run ni mibango thirikari nene na nikio gitumi babati kugita ura bakwirwa ni nkiama ndungamiri ndwireu na ikio gitumi kigina kiu yatumikire uria Meru bataririrwe. Ikaro bya omweri biria gavana Kawira Mwangaza ethero ithithia kwira Meru akwithirwa itumira mbecha ciao na ndigia ntuko echo kwa ndaika 27 na sekondi 50 igatonyithirie garu murutira jo mwingi ninyagwitana karoya gacheke aria karani Meru Microfinance Investment Corporation bona Jedel Mutwiria amwire gavana Mwangaza kumakire milioni 13.2 iria bothuranirie kumakire ndiro cia Mount Kenya Mountain Run nyume gwitania mahitaji batigaria shilingi 562,692 na kona ndi kuga atiri mahitaji jao jari milioni 12.7 rimwe nario kana jairi gavana Mwangaza onekana akiringa shigiatania na nyaringi uthio bwawe bukonekana bwikunikani maruru. The end of the day no barire ka utabarire indabarire less than mwageshumiria na kuthariria nteto cinkoroki sicio kigana ndene kaunti Meru bi Monica Kathono na akanokitie na kuotu shilingi munya kandururu yatumiro buthuku kiria kiario Jedel karemera gucerithia bubwega mbere gavana abati kubuto na yire mbecha na utionko na iyete mbecha no na kona kania mbecha ka atumire na tekare the only signatory wa gusaini mbecha na ikware na committee ere kuluka kemia tare wenga ikware na committee nuishe timu to wonde omba kueleza so gramo mbeja kuwa njendiela kata umbire kueleza bwega bura our governor na ntuba Meru bakelewa kata umbire otareria the cost of the loss nende a misunderstood bonge bi Monica Kathono arenderea ka wantu baike kana Athletics Kenya ababa nenkere sheria indito nekondo tumina mbeca nyingi neikeja kwithira turabang'ang'anire abo mbeca ici ciruma kwithira cikinyira milioni 17. Mountain Run ni event expensive. Not is a national event and they also attract international visitors. Na mbecha ila standard ila tuwekeri standard ni Athletics Kenya. So kinya branding tutekemea kubidhia branding cheap no lazima tuge kinyethia standard ya national ya Athletics Kenya no to event ya dictated ni Athletics Kenya na event utwadhuranire na 3 weeks so andi nyatotake partners beto bagatwira time we short na mbecha time tutumba ku budget mbecha in a short period. The next point kira ya tumere event huo mbete komba kuresi mbecha inyayo no tuba kwithe inyayo tutari na political goodwill kagitene kau no to ne idara tware na kashakasha tutawatanirite na MCAs partners nyabo batatu etekakia kuthunguthila in a short period tunekira mbecha inyingi. So partners mama tunekira ukona nyethe banki utunekira 50,000 banki utunekira 100,000 lakini kile mubango tweregerete ba tunekira inya million 2 million 3 million inyote partner tunekira 3 million na nontu bontu bunande BCC Kathono arwa kibarabe na nkanya no bethro bagito obisine bakethro betarirwa nontu akuringa ndokotho mitandaone ndenda partners beto bamenya utembesha ciarewe nyabo bakaya no tubatariria thau bakona bambeca itumikire bakona receipt bakona tutekiomba wete even less kera ikuria kamashini karaka yuka kiantu mbicha na video no bukare yawo unaika machine expensive anti-doping na gokarekete unande kaunti Meru nekete werune na kwitithurikithia ndurisho Mount Kenya Mountain Run kaire nontu icio batonyithia asara kira bakethro bethithi gucwa mbeca na njira ingi gutigira jiba muri moja nyimba iba kwithro betetheka nke report Rantoshauro TV kumaja kingina ngine kinene kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mungera.